iri tlakulenyana itindane nazo yini kesele swinene kesele Afrika-Dzonga nhlekani mingiselo mungena lona FM na ku hlekanisa kolonga yingisela xitichi xiriko namuntlha i musumbunuko eka hoza Monday Blue Monday malamulela ya Monday leswaku babalazi loko ri na babalazi kumbe ku karhala loko ri na ku karhala hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingiselo mungena lona FM na ku hlekanisa kolonga yingisela xitichi xiriko hi ku tisela nakona ku Afrika wa vulavula kusuka a Studio 1 hi le Masingita Mall again hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwalonga kona we yime kulunga ku lakutatwa ku hi khome timhaka tihi hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi yo mhaka hi ku ri xikongomelo a hi ndhuma kambe xikongomelo i ku va hi laha ku twa ku mavonelo ya wehe ya timhaka ya nga va ya yimise ku yini hi ndlela yaleyo musumbunuku lowu taku na timhaka to tala swinene tin'wana ta timhaka leti ti taku mingiselo mungena lona FM ti katsa hoyihoyi leyi nga hetelela yi sunguriwa hi khale ka muavanyisinkulu Chief Justice Raymond Zondo hayi kumbexani President Ramaphosa a vele ku ndleni swona hi ku va ni tikisela loko swi ta ka timhaka ta ku va ku hetelela ku va ni hlambanyisa vanhu lava kumbexani a ni nga fanelanga ni va hlambanyisile hikokwalaho ka ku va ri na vukungundwani kumbe ku hehliwa leswaku va nga va ri na vukungundwani hi ndlela yaleyo xana wena u ri yini mhaka leyo ke varhangeri va mavandla lawa ya nga tisa mbenge mi ni twa kahle mavandla lama ma nge va tise ntshunxeko ya Afrika-Dzonga a va hlanganini ku va va vulavula na vateki va na hina la kumbe va ri na summit va vulavula va kombisana ku swilo swa vo swi famba njhani kumbe a swi fambangi njhani se mhaka leyi nga ta va ka hi languta hi ndlela leyo ku ya mahlweni hi twa kun'we miangula mikwini ka mhaka yeleyo eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku ku na mintlhontlho yo tala swinene leyi fambelanaka na matiko lama vanhu va le ku tlulatluleni tidirata lava hupa ku lumiwa hi tingwenya va hupa ku lumiwa hi ku dyiwa hi swiharhi va kha va ringeta ku ya phandla vutomi vanhu lava sukaka Mozambique va ta Afrika-Dzonga a vo swi lava va sindzisiwa hi matshamelo ya swilo kwele va nga koho kwele ka va President Chapo lava nge Venancio Mondlane u fanele a vona voko ra nawu hikokwalaho ka ku va a tise madzolonga hi nkarhi wa mbuyelo wa nhlawulo masivona vanhu lava tsemakanyaka Limpopo River va suka a Zimbabwe avo tsuka va susiwa hi mhaka ya vo varhangeri va lava vengi hi vo va nga lwela ntshunxeko ma hi vo mhaka ku na matiko ya lamo hambanahambana a va hetelele va tili hi ndlela Nigeria mi la ta vulavula ku suka Nigeria munhu ta Afrika-Dzonga a nga va tise hi sweswo a nga tisiwaku hi swona o vona ku hi le ka byandlana hi ku loko u fika u sumeka khampani Afrika-Dzonga wa swi kota na ku i ya hetelela i tikuma i kume tender Afrika-Dzonga i ri muhlampfu va tlhela va ku i 50-50 hileswaku munhu suka tikweni ra yena a ta phikizana na mina ivi mi ku mina ni ta hi swo swi endlekaku kwala Giyani van'wani va varimi va nga ta va fika va ku va lava ku hi kuma nkarhi hi vulavula na vona se a ni va khumangi namuntlha a ni te kumbexani va ta va tile hi ta kota ku fika hi vulavula hi timhaka leti na vo va rilaka hi swa ku khavichi ku ri na varimi kwala Giyani yi ta yi suka kolomuya yi ta hi tilori kumbe madoroba man'wani va twanana na varimi va ka tindhawu to toleto yi ta kula njhani ikhonomi loko suka swi ndlisa sweswo hi ku hina hi ti-end users ntsena mi kuma ku varimi va lava va na vatirhi se swin'wana swa leswi kumbexani loko vo tshika va kume nkarhi hi ta fika hi bula na vona hi ndlela leyo se hi ta dzika yeleyo mhaka laya ka hafu ku bile awara ya 12 hi twa kun'we mi angula mikwini ka mhaka yeleyo leswaku hi kota ku twa ku we u angula u ku yini eka mhaka yoleyo hi hafu ku bele awara ya 12 sweswiwani hi la ku twa wena ku khometi timhaka ka 0860 002 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela nomboro hi liya ya ntolovela 0860 002 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyi ta kota ku twa ku i angula kwini at Africa like yako ku fana na meyara ya le Polokwane meyara ya le Polokwane yi vula tani yi ri 50-50 ku kuma bindu aka masipala wa Polokwane suka tikweni rin'wana
ita kuma hi swona la Afrika-Dzonga sweswo vafoti ve le ku hluphekeni la ve le ku hluphekeni ku hanyiwa hi ri koko ra xilondza ivi n'we vavhoti mi ku hayi so mi la so ene ku mi la swona hi mi vona hi loko mi vhota a ni mi tlhela mi vhota vona loko a mi nga lavi swona mi nga ta va vhota so sayi kuti Victor Mugana Lol FM makombelero 0860 002543 na khetsa swinene na swi vona ku ka TikTok miko i khalanga Pet Mathebula mi nga ka TikTok laha mi fika mi vona hi kota ku va hi mavonelo ya n'wina hi tale ku ya landzelela ngopfu loko mi ri ka TikTok hi mi lava la layinini leyiwani ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa laha ka WhatsApp ya 065 744 3911 hi laha hi mi lava kona kumbexani ni nga si teka riqingho rero ro sungula nhlekani lowu hi mugqivela a ni kha ni chayela hayi ku wena huma ku ya switshikeni a ni chayela na madyambu a xikarhi ka Elim na Giyani ni ye ni ya vona swin'wana n'wina mi nga vatswari mi nga na vana va tintombi kwala ka patu leri ni vulavulaka yona ni byeleni ku mo ka mi nga ha ri na mhaka na vana va n'wina na hi minkarhi ya va ma 8 na madyambu ni kha ni famba laya vana na tiketani byo fika la swinwentani hina hi nga va khalabdo hi ve hlamba timbilu loko hi vona leswi viyada lebyi va mbarisisi swona hi ku viyada se ni le ku tivutiseni ku n'wina vatswari mi va mi ri kwihi loko vana lava va kha va endla leswiya vumundzuku bya ko bya kusuka laha hi ku hi le tennis hi ze ya fika lava nga helela kona ku kombisa ku lava timhaka ta ku va lava ku va va kha va hetelela va kha va languta ka timhaka leti ti fambelanaku na matikhomelo ya vana lava swi hetelele ku va ku sukusela vana ku fika laha ka nkuzana swa hela loko famba ze ta fika ka Giyana wa ha swi voni sweswo ni byeleni va ka hina ku kahle tiko ri ya kwile ku swi titani 0860 002543 wo sungula mingiselelo ehlekana vaxumi a Giyani Bali aye Bali swi ku swi nerekisi kasi na loko ni hleka na khohlola mo ni rhanga ni heta mahungu lama ni nga ta hi woho hi ta bula leswi ya ka ndhaku ndzi va ro leyi mi yi vula ikoti mo yi tshikisa swe leswiya i ta vuya a swi vona n'wana wa munhu loko ku ri ku i ta tshika a vuyile leswi hi swi tisaka swona ku i ta tlha a vuya hi la ku nghena hi le ya ku dlayana la lexi mina a ni tiva xona maphorisa loko ya thoriwile mina a ni tiva ku ya sirhelela vaakatiko ene ku na matiko yo fana na va Brazil na va Jamaica na va Venezuela i matiko lama swibamu swi duvulaka siku na nhlikani se ku hela ka vhiki leri tswari wa mina ni karhatiwe la un'wana wa mutirhikuloni wa kapteni a nga teka xibalesa hala Protea Glen a ti dlayela muhlekisani wa yena a tlha dlaya boti wa yena aka leswi a va ri ku tlangeleni ka siku ra ku tswariwa ka un'wana munhu kolomuya se a tlha vavisa vanhu vo ringana vanharhu na vona ku sweswi va nga a swibedhlele se mini nge loko ku ciciwa timhaka ta makhomelo ya swibamu kumbe matirhiselo ya swibamu hi ku ya hi Act 60 ya 2000 a ku ringetiwa ku papalata timhaka leti loko ku tlha maphorisa sivara wa mehe a swi koteki ku hita yi huma njhani hi ku maphorisa swo boha va tirha hi swibamu loko va tirha sweswi a ka ha tekiwi swibamu swi vekiwa swisefeni ku fana na leswi a swi ri kona before 1994 ku endleriwe yini na maphorisa ya ta tisirhelela na loko ya nga ri entirhweni hi leswi hi swi vitanaka hi xiphorisa va nge i 108 ya wena kambe leswi nga humelela laya ni puta vana lavambirhi lava un'wana wa 16 years va ta sala miehleketo ya vona yi nga suhi ka swilo leswi nga endliwa hi mutswari wa xinuna hi ku lona heta ku teka vutomi bya lavambirhi ivi na yena a teka bya yena ene kwala xiphoriseni swi kona leswaku EHW meni vona ingaku leswa employee health wellness a va ringeti ku swi languta ra vumbirhi vurhangeri bya xiphorisa vana va tirhaka laha i vatsongo ngopfu swi va ra mi ta hleketa kwala ka nongonoko wa n'wina loko munhu a ku ti dlaya na ku dlaya swa tikomba ku sungule yini
kwala ka xinavetiso yin'wana kumbe clip ya n'wina kwala ka Munghana Lonene ka nongonoko lowu ku na manana van'wani va nga tshama va nghena va ku hi vona xikalavito loko mo za munhu a nghena ka nongonoko wa Afrika wa vulavula a ku i xikalavito mi va mi teka xisalo mi lungheka i ta na timhaka to twala manana lawa va xanisekile ni byeleni va ku va tsutsuma hi ku xaniseka va za va tlula hi fastere va tsutsuma va nga ambalanga ene matlanga xinavetiso xexo kwalani ni byeleni loko munhu a za tsutsuma a nga ambalanga se i va ne luya a n'wi xanisaka i kha a n'wi hlongorisa a teta se tiko ra hina ri ya kwile u suka kwalano se nkarhi wo tala vanhu lava xikalavito loko va te kwala ka n'wina Sibara tanihi nandza wa Xikwembu hayi eka ecindani mi tlhela mi va fonela ni na ku tshemba ku vanhu va ku tala lava va hi vutisaka van'wani mi foni kwalani foni ya n'we yi lo ka yi nga kumeke yi tirha hi ku na munhu wa ku kumeka mi ri ka swin'wana swa n'wina twisisi vurhangeri bya ka Munghana Lonene loko mi teka mavito ya vanhu lava ni le ku papalateni leswi hi ririmi ra vadyivanhlampfi mitla leswi va nge i proactive hi ku loko mi tlhela mi ya va fonela vanhu lava loko mi tekete tiqingho ta vona mi papalata kumeka ku hela vutomi bya vanhu ku ma swi kota ku ya va lulamisa kwale exihundleni hi mfumo ya mani ya mfumo ya ka Munghana Lonene lexi a na ku hindzisa xona ku va ka hino loko munhu a nga ku lavi hambanana na ye a nga ri wa wena loko munhu i n'wi dyondzise xikolo hi tshama hi karhi hi vulavula ka nongonoko lowu a wu ku antswisa ndyangu swi lo fika swi nga vi kona a yi ngo va basari ya xikweleti ku loko a vuya xikolweni a ku a ha fanelangi i fane a dlayiwa ntiyiso loko u yisa xikolweni a ngo loya sayineke ku karhi ntiyiso mali ya wena a swi fani na basari inkomu Sibara 100 Sibara wa mina khensa 0860002543 ya mahlweni ndaka leswi sweswo mingiselo Munghana Lonene FM na ka Afrika wa vulavula eka ka waxela wona Chicks ka studio 1 ele Masingita Mall a Giyani ku nghene nkulukumba wun'wana laha fika ku ni mulanderi wa n'wina lama i la ku nyika mali ni ya xa codring ni teka ai vatiwa swa Afrika-Dzonga na kama hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Hayi khala njhani? hi pfukile njhani buta mina Hayi pfukile hayi tekani mali yale ni teka mi ya xava codring a ni va lo mi nyika kambe n'wina mi ri yini mi khomete hi buta okay leyi nga kuma tona leti munhu a nga ni hlamula xivutiso lexi mi nga xi vutisaka vatswari vo va ku humelela yini mhaka vana lava mi va vonaka a swo va kweleni ka ku vona ntsena swi hinkwako na kwala ka malamulelo swi hinkwako mara xivangelokulu hi ku ya hi mina leswi ni swi vonisaka xiswona vana lava a va ha kuli na vatswari va vona vana vo tala va sala na vakokwani ene vana va masiku lama a va ha yingiseli hi ndlela yaleyo ku fana na lava khale ene vakokwani va ha ri hava energy yaleyo ya ku va sala ndzhaku hi ndlela yaleyo so kahle vana lava vo ti kurisa hi vuvona vatswari ve le joni vo tala kumbe vatswari va tirhela kule na ekaya leswi va ta vuya kan'we maybe van'wani va kota ku vuya kan'we in a month or van'wani va vuya kan'we in 3 months or 6 months or 12 months hi xin'wana xa kona lexi ni contributaka kona sweswo because va suka mhaka va kona va kana tswa kumbe un'wana u ta na tshama na nuna thendisa hi ku va ta ni tekela nuna a siya n'wana hala kaya wa u nga rhwali n'wana ndzi ni vulavula na un'wana u byela teka vana n'wansati kwala mukhukhwini walowo loko u swi ta ku ba ku la n'wana mukhukhu lava un'wana mukhukhu at least u ta kha u vona ku vana va wena va ku yisa ku yini i mhaka leyi minkarhi yo tala ni tshama ni kha ni vula yona buti wa mina ku swivangelo leswi tala ku nyikiwa swa ku hikokwalaho ka yini va nga tshami na vana va vona vanhu lava mina ku ya hi mehe a ni swi xavi a ni yimi na swona loko kumbe swi lava mikhukhu mimbirhi ku tshama na vana va wena ndlana mikhukhu mimbirhi va ta mi byela ku timali a ti pfumeli i ti-reasons ta vona mina ni pfumela na n'wina 100% a swi twali loko ku ri u na vana va rhwali u famba na vona u tshama na vona u ta kota ku va vona hi lexi ni pfumelaka ka xona so but moni huma ka yaleyo leyi ni a nga ku ta ngopfu hi yona hi leyi khala ni kombela ku vutisa n'wina mi le mi dyondzisa kumbexana mi ta ni basisa la kasi swi endliwa hi yini ku mihlangano yona loko ya hlengeletana for instance SATU loko ya hlengeletana swikolo hinkwaswo sweswa mfumo swa huma mara vana va madyondzisi vona va le ku dyondzeni ka swikolo leswiya swa private va hina vana a va le ku dyondzeni va huma hambi van'wani va nga yi kona ku ya kona nakona why swa swi endliwa xikarhi ka vhiki i mhaka leyi ni karhataka le mina why va nga va endla hi weekend ai
no vutisa Oh, miri loko ku ri na nhlengeletano ya SADTU swikolo swa huma. swa huma 10 o'clock 9 o'clock va humini mara vana va vona lava nga ti-private school a va humi ku huma va hina vana hi va fanele va lahlekeriwa hi dyondzo na No, a va lahlekeriwa a ni ri hi vo va dyondzisaka va swi tiva ku loko vana lavaya va namuntlha xikolo xi humini nkarhi luwa va ta wu pfala njhani va swi tiva khalanga siku hi vo va dyondzisa ni ri i siku ra ntirho leriya and leswiya va swi endlaka swi ya nhlangano ene hi ku ya hi mina loko a swi ni matimbeni na mina a ni ta ka va endleni ni dzivela a ni la ku vona swin'wana ku va ta huma hi nhlayo yaleyo va humaka hi yona na Bengeyi Hayi mugqibela. loko hi tela swa hlengeletano mi lava mani swo hlengeletano swa hlangano hi mintu se a yeni mi dzivela ke ya tshama hansi siku hinkwavo ku at least ku ta va na un'we la nga ta kavanyetekile se ni kombela mi ni un'wana i ri ka private school kambe na yena i tikomba swi ka swi n'wi lahlekela i ri yena surprise rikhotso Sibisi i tsale ka TikTok i ri mara ka private school loko ku ri na ti-workshop vana va huma early ene i tlhela swi vula kahle i ti-workshop ta ku ya ti ya antswisa matirhelo ya vona vadyondzisi lava ku ya dyondzisa na ku ti-workshop ti va kangani a lembeni sweswo swi ta after a while mara milavula a ni tivi ti nga ni hlengeletani ta ni mi byela ku sweswi ni yi voni yin'wana last year ni voni yin'wana va kha ni tirhela around ne loko yi ku vo 10 9 10 va humini ene a voya kun'wana van'wana ku ya ka malamulelo complex va jikajika loko se va hlamala kasi hi ya hlengeletwa nini kumbe ku va karhi wa ku ya ku jikajikeni toni iti leyi nga pfuliwa ku famba ni mi ya jikajika because na lava ku famba ya kona a va ha yi kona nimetweni inkomo a hi tseleni hi nga seka ka hafu ku bela awara ya 12 laha ni nge te ta fika hi dzika koho ni twa un'wana mingiseri 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM nhlekani Hayi minjhani i pfukile minjhani mani pfukile isesi ni huma cricket loan lani ku nga na contract ya gezi yi nga sungula hi 2023 loko va ta sungula va te i ya 3 months ku ve ni yi hela se kusukiseka na sweswi a yi se hela mara ku fakiwe tintambu a swigubu kun'wana emitini swi fakiwile kun'wana a swi fakiwanga lowa contract i nyamalalile va mu-7 va ka masipala va khofemile leswaku a nge he vuyi se swi lava hi yimela budget hikuva va nga tata va ta hetisa ende ku endliwa kun'wana budget leyi hi nga yimela yona i ku ve ni ku approve wa ndhawu yin'wana loko se yi pasile hiko se va nga ta hi include laya se leswi vilelisaka tintambu ti le ku yiviweni ku busy vhele ka yiviwa minta ku tala a ya ha na tintambu leti ta ku yisiwa swigubu ndzeni ni swigubu lowu va nghena va yiva titsotsi hinkwaswo swi le ku hinkwaswo swi na gezi a ku na gezi vhele swa ku loko wo ka u nga ku tivi u nga ku vanhu lava layita a ku na transform swa loko vo faka transform minta ku tala yi nga layita swa ku ya ku tala va yi fakile tintambu liyitsongo a yi na tintambu ta ku nghenisa swigubu leswa ti-meter box se va se swi lava ku yimeliwa leswaku nge swi lava ku yimeliwa budget leswaku nge swi tikomba swa ka hi swa sweswi swa ku loko a ta vutisiwa emasipaleni loyi i te sweswi a ku na mali ya ku ve ni va nga qhuveka ya mahlweni leswaku va mucontract va mucacile sweswo swi lava ku va mucontractor wa nyuwana va nga ta rhanga hetisa hale ka hi va ku vita phase 2 sa nga ta ya phase 3 hala dizone ku nga yimeliwa ku swa ka a va approve hala dizone gezi ri tale kona okay no ni mi twisisa mina hi ta va vutisa i masipala wihi we le Bush masipala wa le Bush no leswi mi nga byela ni mi twisisa mina leswi mi nga byela mukhanselara lonkulu wa le Bushbuck Ridge hi ta va vutisa ni khensile tlhela rera ni ri all right
inkomo sesi wa mina a cricket loan ncindani ndzamu kama swi twa ku veri lexi vavaku ngopfu i ku tintambu letiya ti nge le ku ncikinyeni laha makhamba va le ku yiveni ene makhamba ya koho maxaka ya vona vana va vona n'wana malomo wa vona a ku na munhu a nga tswariwa a ri khamba kambe hambiswiritano a hi twaneni ku n'we loko hi vuya ka mahungu ya misava hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava mi ana mi tshama ehleketa mi ku yini ka timhaka letiya ni nga mi xaxametela tona kambe ke a hi twaneni ku mani Nkosinathi jawu ku veri mahungu ya misava a wu rin'weta emisekweni Nkosinathi ukayele lexi eka Afrika wa vulavula ni un'wanyana wa lava va nga khanga va xanisiwa ndi tsandzekise hi va xinawu ndi yile ndi ya ripota maphoriseni hi ya court amaphoriseni loko ndi ya va nyike a papila ra ku ni ya ka dokodela ivi dokodela va fika va tsala ku ndzi biwile ndzi vavisekile loko se hi ya ka a court va fika va ku a ku na vumbhoni a wu nga ta va na vumbhoni butpet munhu a ku belelwini a khiyeri vanhu ndlwini kambe a ku nga ri na a ni mirhi a ku ri na tswalo ro huma ka dokodela a hi vumbhoni byo kenela ku munhu loyi tshoveke rimbambu i tshomeke voko i pfimbile i ndleni a hi vumbhoni byebyo a ku ri byo vumbhoni mara va te va lava munhu loyi a nga swi vona ene loko ndi ta va a ndzi bile a khiyeri vanhu loko a ndzi ba ndi hume hi fasitere swi ya khelani i vanghani va yehe va tile va ta va ta swona swa ku i ni xanisile mara loko va ku va fanele va nyika statement a va zanga va yile u swi vona swa ku laniwa se ti bihile ni swi vona ni hume ndlwini ni nga mbalanga butpet ni nga ha ri na mhaka ku humelela yini ku chava vutomi bya mina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela nteri ku haxela wona twix sukala ni studio 1 le Masingiti mall again hi laha hi nga kona impentsa vanhu va ya hi leswi eka swi hleketa ku loko i tshamele ri ku tirheni wo swi teka hinkwaro veni vanhu va le ku tirheni kumbe loko tshame ri kaya wo swi teka nga ri vanhu hinkwavo va le tshama kaya heyi ku busy mani hi ndlela yaleyo kambe hi le timhaka hi va ka hina na va hi anamisanyana miehleketo ka timhaka timbirhi tinharhu lawa mavandla ya lama ya nge ya lwele ntshunxeko ka matiko ya Afrika a va hlanganini ka summit loko va hlangana ka summit ku vulavuriwa hi leti na letiya na hi laha va lavaka ku tirhisana ha kona na hi laha kumbexana swikhirhi swi va kumba swi va hluphaku hi kona na hi laha timhaka ta xenophobia ti onhaku hi kona se we matitwele ya wehiwahi me loko a va ku ri na matitwele i ku summit leyi a yi nga fanelangi yi ve na n'waka kumbexana yi fanele yi ve kona malembe ya lama nga hindza ya khale hi ku matiko yo tala ya Afrika lama va nge va lweliwe ntshunxeko va lo lwela ntshunxeko ya ku va ya hlupheka loko wo vutisa vanhu lava nga kula khale va ta ku byela ku Zimbabwe a ku ri tiko rin'wana ra xiyimo xa le henhla ngopfu Zimbabwe yaleyo va vanhu va kona vo huma Zimbabwe va nge le ku va kholeleni n'we a ri rin'wana ra tiko ra xiyimo xin'wana xa le henhla swinene kambe hayi va lwela ntshunxeko a ni ntshunxeko loko va wu lwela ku tiko ri ta khinsana se na kwala va wu lwelini ntshunxeko Afrika-Dzonga hi tshunxekile i mani a hleketa ku a ta pfuka a pfulela mata senteni a kuma ma nga humi mara se swa endleka se i swilo leswi kumbexani ti-summit leti a ti fanele ti ve ko khale na ku va langutana ku loko va hlangana na ku ta va ta vulavula hi yini kambe hi ta twa n'we ku matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka yaleyo Chief Justice Raymond Zondo very mina ni tikisela eka futhi na loko ni kha ni hlambanyisa vaholobye lava hikuva van'wani va voho i vaholobye lava va nga kombeteriwa hi tintiho ka swiyenge swo fana na ka commission leyi yi ri koho ya Zondo n'we mi ri yini mhaka yaleyo loko mi languta xiyimo na matshamelo yalawo xo hetisela lexi a ni lava ku hi vulavula hi xona a ni twangi mbula nchumu vhiki hinkwaro leri nga hela a ni tivi kokwalaho ka yini i timhaka ta ku hi fika njhani ka ku munhu a ku maAfrika-Dzonga va phikizana na vanhu va matiko ya le handle ku kuma mabindzu ku ndla bindzu na mfumo hi fike njhani kwalaho ni vula ku loko va ku 50-50 munhu i suka a Mozambique ani ku na mfumo wa ka vona wu ndlaku na mabindzu na tikhampani to hambanahambana a swi tshika sweswo a ta Afrika-Dzonga a fika ku hayi Afrika-Dzonga i lava ku ya phikizana na mina wa kwala kaya ku ndla bindzu i va fikise ku yini kwala i va fikise ku yini 0860002543 noko ya Afrika wa vulavula
ka Munghana Lonene FM makomandela a hi kuti ku angula kwini kwala nga va ku ri ko hi nomboro yaleyo 0860 002543 a hi vulavuleni ta hi to timhaka va ka hina ni lava ku hi twa kun'we mi ri yini eka nhlekani lowu ku ya amahlweni mi vona tisamiti ta mixaka lowu ti ta hi vuyerisaka loko hi kha hi languta leswi tiko ra Afrika ri nga xiswona wo sungula hi lowu nhleka Botet, papa ni pfukile. hi pfukile minjhani mi nga nonoki ngopfu papa ya nkarhi wo tala Hi pfukile. Leswi hosi yi nga ni endlisa swona ni swi koti ku hatlisela loko no hatlisela a ni nga vulavuli swona. Botet, mativa hi ku ya hi mina ni hleketa loko na ha kula. Minkarhi yo tala loko hi fika tindhawini tin'wanyana ta ku fana le swibedhlele titliliniki na tindhawu tin'wana a va hi hatlisela va hi tsutsumisa va hi endlela va hi tshungula swilo swi va kahle kusukela loko hi ngheni ka mfumo lowu wa democracy tindhawu hinkwato laha ku fambisa ku mfumo a ku na lexi xi endlekaka leswi ni lava ku hlamula hi ku hlangana ka matiko lama vulavulaka hi wona ya Zimbabwe, Mozambique na le hambi hi le kwini kun'wana so a ku na lexi va nga va Tanzania eman'wana ya lava ma yimeriwile na tolo la ya walawa hinkwawo ka nkarhi wa sweswi hi vulaka swona ngo male ka ntshunxeko a ku na lexi va nga ta vulavula hi xona lexi nga ta hetelela xi pfuni matiko ya vona vo ya kokana hi ntambu yo bola matiko lawa sweswi ka nkarhi wa sweswi hi ngoma le ka ntshunxeko hi le ku hluphekeni loko no vulavula ngopfu hi la South Africa ku hava na xin'we kusukela ka mati patu swibedhlele titliliniki a ku na nchumu lexi hi nga ta ku hi ntshunxekile xi le ku hi fambeleni kahle so mina ni twisisa ku kahle mabunu a no mazondela xilo xin'we xa apartheid mara hi ku hlayisa tiko na ku hlayisa vanhu mihlovo wo ka ku nga ri ku wa vona a va swi kota ku va hlayisa lava ka hina lava hambiloko wo famba wu fika exibedhlele sweswo karhi wu rila wu ku na fo hundza hikwala ku langutisa a nga ri na mhaka na wena so a ni voni ku ri na lexi xi nga ta hetelela va hlangana hi xi vona kumbe vatukulu va hina kumbe va ta sala va swi vona kambe a ni va vulavula hi swilo swo tala swa ku hi va ka hina hi papalateni corruption hi va ka hina a hi korhokeleni vaaki swin'wana swa va vulavula hi swona swi nge tirhi a ku nge tirhi nchumu xo sungula sweswi ntirho wunene loko munhu a lava ntirho i fanele ku humesa mali a kombela ku u ni manya la ntirhweni loko i nga humesi na mi twa mi vula minkarhi yo tala mi ku ntirho a wu xaviwi hi mali mara loko se i twa ndlala i ta endla na leswi a wu fanele ku nga swi endli cause u lava ku kumeka na wehe i endla munhu vana va hina va dyondzini swikolo vo lo tshama a va le ku endleni ka nchumu va yile tikholeji va yile tiyunivhesiti vo lo tshama sweswiwani ma twisisa so loko u lava ku u ya n'wi nghenisa tirhweni u fanele u tsutsuma luma va ri ti-DCF leswi swi nga koho masiku lama u tsutsuma u ya fika ku a ni kombela ku na n'wana un'wanyana a yi pasile matric yile na le kwini swikolweni a nga le ku ndleni ka nchumu se a ku na swin'wana a ku vulavuleka se ku vulavuleka ku na ndlela yin'wanyana i fanele i ti-search famba yi ya ka vamachonisi mara i tiko leri hi ngo hi ntshunxekile se ku tshunxeka ka ko ku kwihi hi yo ntshunxeka ku hlupheka a hi lo ntshunxeka hi yo hlupheka miketsile botete ketsile papa va tshunxekele ku ya hlupheka we u ri yini 0860 002543 ndaka leswi fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumikiseri wa mina ku angula ku yini hi ndlela yeleyo ka timhaka leti u nga va ku u tikhomini hi ndlela leyo un'wana mingiseri loyi nhlekani aye Mthondolovani Mpfukile hi pfukele hi nga vona papa hayi Mpfukile hayi
anime mina lezi no kumba mhaka leya ku munhu a fika ku tanihi ma-South Africans hina a compete hi ti-opportunity na vanhu va le handle ma tiva ku na xin'wana nga xi realize ne loko vanhu va matiko ma le handle va ku South Africa yi na the best constitution a va vuli ku mhaka yo va best leswi nga swi bona so far leswi matiko man'wana ma nga swi pfumeleli yi kona khalanga ku hi fika hi ni va equal kumbe swa swi humelela kwala South Africa ntsena ti-business opportunities ni va ni compete na munhu loyi handle kuma equal opportunities a swi humeleli sweswo khalanga and equal opportunity ya kona ku va 50-50 khalanga ma tiva ne Professor Themba Soni loko ni nga hoxisi va tshama swi vula kwala ka nongonoko lowu va ku government ya South Africa ti-policies ta yona a hi to endla ku ma-South Africa va hi va ka xiyimo xa kahle hi fuma because ku va pfula business South Africa as munhu wa kwala South Africa yi ri flourish khalanga munhu le handle wa fika laha ka pfula business famba kahle mara mina ni nga aka tiko laha tika ngopfu and Professor Themba Soni va tshama swi vula kwana na hi hela nongonoko va sunguta va tshama swi vula kambe loko xiyimo xi te tani swi vula yini loko va tlhela va vula va ku hayi phela hi fanele hi ta phikizana na vona ma-Afrika koloni se a swi onhi nchumu loko na vo va endla bindzu na hina loko ku ri ku va na vuswikoti swi tani ku ve hi hala tlhelo hi pfa hi ku hi tirhisa ntsena vanhu vo huma matikweni ya le handle loko ku ri vuswikoti lebyi va nga na byona hi lebyi hina hi nga hava I ko ku ti vulavulela khalanga mina sweswiwani khalanga mina ni engineer mina sweswi mina testing but loko ta some engineer ya from hala hi starting zanela hi certain talking about the position of business opportunity mina ikumbe that position that opportunity so what ko ku ti vulavulela khalanga ko ku ti vulavulela ya ko ya loko vuya ni khalanga ne kambe munhu kambe ku nga va ku ri ku ti vulavulela ka njhani buto wa mina ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku na xiphiqo laha phela mali leyi va yi tirhisaka a hi ya vona i xibalo xa hina leswi vulaka ku hi na matitwelo hi na vonelo eka mhaka yaleyo mavona sweswiwani mina na n'wi khalanga laha hi nga kona ni futhi at least n'wina swa antswanyana mi le ka xiyimo xa ku loko mo vula something swi nga humelela swin'wanyana ya munhu swin'wana swi nga humelela mara mina nto na ma-Afrika-Dzonga man'wana hi nga vulavula hi vulavureli khalangani until ku laveka like ni xi vula ku hakeri action radical action leyi fanele ku yi teka hi swi tirhisa ku kahle a hi nge wini nyimpi leyiwani ku ri ku ha tshama kwale matikhoneni hi vulavula ka twitter na yina hikwalaho sometimes hi cinca maendlelo because solution hi nge tirhisi maendlelo man'we hi la ta kuma ti-results to hambana ka hi certain problem swi lava hi ta hi cinca na masolvelo ya problem ma swi twisisa swi lava hi yima tani ma-Afrika-Dzonga sweswi hi nga yima for as an example sweswi hi nga yima hi timhaka ta mukhanagi ku hayi ina mukhanagi loko tintiwa ku ta va fanele va swi twisisa ku a nga tintiwi so ku lavaka ku hi yima khalanga because sweswi nga ku swi vuleni ku ri ku tirhiseni ka tax money ya hina ma swi twisisa ku va rana all these things on our expense so Dimitri swa tika khala hayi Shuman khalanga inkombo tumi 0860002543 ikhumenharhu timinete a xeba awura ya khumenharhu hi le ka Munghana Lone FM makoma ndlela ya amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku ye i ri yini i khomete hi timhaka ka tete hi nga ti xaxameta leswaku hi bula hi tona nhlekani Isidani Butet vulavula na Maswanganyi la ka Mchipisi inkomba Butet ni la ku vulavula hi le ya Chief Justice la mo hlamuselaka ku ne mhaka ya ku president va submite list ya vanhu lava a va ri kona ka state capture ku va hlambanyisa na mina Butet ku vula ntiyiso hi mhaka leyi ni nga vona ni nga twa yi nga ni khomi kahle and the president kahle mani ti byele ku sweswi hi ku va endla second term ya vona ku nga term yo hetelela for vona
a ni ri sure ku ri va ta hi vonisa xivindinyana lexi va nga na xona mara loko ni langusile president wa hina nga ri va xota hi xivindi kahle kambe va xota hi xivindi njhani hi ku mina ni ri a ni ri nawu wa Afrika-Dzonga wu ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu a hi swona sweswo na switwa mara ku va se a va fanele va yana mahlweni ku simekiwe commission ku yi lavisisa ku nga va na ku ve na vukungundzwana byi nga endleka na and then chief justice va swi humesela rivaleni ku vanhu vo njhe lava na lava va na ku sola ku ku na swilo swo karhi leswi va nga swi endla handle ka ku maybe a ni vuli ku ri president a va fanele va va khoma president a yi khorisi ku va nghenisa laya aka cabinet kwalani va ve wrong ku nge president mara xin'wana xi ni hlamarisaka butete hi ku vona va yiveriwe mali a ndlwini ya vona aka matrasi vanhu lava va nga va yimela sweswi hi vulavula va khomiwe se loko ni va langusa president wa hina ni nga ri tiko ra hina na hina vinyi va rona hi nga ri a va hi lavi kahle loko vona va kota ku khomisa vanhu lava nga yivela vona mali mara hina hala yiveriwe mali ya tiko va nga va khomisi swilo swo fana na sweswo swi heta matimba kambe swi va swi kha swi hoxeka loko mi ku swi heta matimba kwala ka ku swi mi heta matimba mi ri n'wina kambe xivutiso ku ta va ku ri mhaka ya ku a mi lave ku endleke yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku vanhu lavaya a ku na van'wani va teke report leyi va yisaka review van'wani a ku se lava nga khomiwa va susiwile vanhu vo fana va tatana Zizikodwa va vuye va susiwa hi swona swin'wana a ku fanele ku endleke yini ku nga se khomiwa munhu South Africa hina ku na vanhu vo tala ngopfu a hi nga ta ze yima na loko va yimisiwe esayitini va nga nghenisiwangi cabinet tiko ri ta ya mahlweni a na ku ngheni hi vanhu va South Africa ku nghena vanhu va vandla leri mi nga ri vhota vona kona kwalaha ka ANC na le ka Communist Party na le ka COSATU ku na vanhu vo tala lava president a va ta va nghenisa lava hi va tivaka ku vanhu vo njhe lava a hi se tshama hi twa scandal hi vona mara va na matimba sora na mtu amkala mbita a va na matimba president vanhu lava vo tala mi vulaka vona a ni ya vele ka loko languta tinambara leti phela loko i nga ri ka NEC a swi olovi ngopfu ku hi nga kumeka se i ri holobye kumbe sweswo swo taniya mara va tele va nga ka NEC ni ve swin'wana hi va vona hi loko ka lembe leriya ku nga ze ku lutiwa la tikweni ra hina president nga ri a va nga ri kona no va kona that's why ni ku hi nga ri a va ri rhandzi tiko ra hina mara muti wa vona va wu rhandza hikuva wu va yivele mali matirasini vanhu va khomiwile lava va nga luta ku tlhe ku vanhu va heleliwa na hi mintirho la tikweni a va na mhaka na swona president mara hikokwalaho ka yini mi byarisa president vutihlamuleri bya sweswo kuve vanhu lava va yisaku phela vanhu lava va lutaku va votiwe hi n'wina hikokwalaho ka yini swi mi tekele nkarhi ku mi swi vona ku ka votiwa mina ni vote kahle that's why ni wa votelangi nemeteni papa ikomunikesini a hi giveteni kwala a khensa swinene mingisero mina i nkaya timineta hi seba awara yan'we a hi hundzi laha So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Shitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021-22 a Bushbuckridge Local Municipality a Chilamahashi Stadium. #60
uthi matimba ya xiyanimoya munghana na FM magombandlela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula loko ro ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi ku haxela wona tweet suka a studio 1 ile Masingita Mall hlekani lo mingisero wa mina khensa swinene n'we mi nga tinyika nkarhi wa ku va mi famba na hina ndlela yaleyo ka tika timhaka ti tele leti vanhu va nge le ku teni na tona kambe hi tekeni n'wana mingiseri hi loyi nhleka minjhani Butphet buta mina hi pfukile minjhani papa ukile hosi hi pfukile khensa ndi kombela ku nghena ka leya summit le ya lexi endlaka la ku nghena ka yona hi leswi Butphet ndi na swivutiso swa ku tala mhaka summit ne xa ku sungula i ku why ANC kumbe ruling party yi yimele yi ze yi kuma less than 50% ku ze yi vitana summit xa vumbirhi why summit yi endliwela South Africa so ndi vona ka ku ve na blunder la ya blunder ya kona hi leyi loko ku ta tekiwa mfumo hi 1994 a ku fanekele va vitani summit yale immediately va kuma ti-advice ta tona ti-liberation movement leti ku hi nga endlisa ku yini ku hi tshama matimbeni hi nga wi ku olova loko mi langutisa tiphati ta va ti vitanini ta ku tala ta ha ri matimbeni a ti si huma hambi hi leswi tin'wana ta ku ze ti nga si huma hi mhaka ya ku va nga swi endli kahle nkarhi wa ti-election so ndi believe ku loko a va ku va vitane summit a va ta va langusini ku lexi endlaka ku tiphati ti huma matimbeni i yini because va swi tiva ANC ku lexi xi nga endla ku va kuma less than 50% a hi ngopfungopfu leswi matiko man'wana ma nga na swona reason mhaka service delivery leswi swi nga ta tlhela swi va tikela ku ze va khuphuka va ya le henhla Butphet why ndi vula so a Mozambique Frelimo yi ke yi va na ti-challenge na Renamo a va zangi va vitana summit ANC a Zambia Kenneth Kaunda yi ve na ti-problem na Frederick Chiluba a va zangi va vitana summit ZANU-PF a Zimbabwe yi ve na problem na MDC ka ha ri na Morgan Tsvangirai yi tlhe futhi va na problem na Chamisa a va zangi va vitana summit va vitana summit leswi se ku nga wa vona of which is wrong ni nga fananisa ANC na munhu loyi a swekaka vuswa loko a twa ndlala loko a xurha a nga sweki vuswa i blunder leyi va nga yi endla mhaka summit la ku fanekele yi te khale a va ta va nga wangi namuntlha a ta va vone swihoxo swa tiphati ta vona kambe loko hi kha hi hunda kwalano a va ndlangi namuntlha ve le ku ndleni swi nge pfuni na a swi nge pfuni because advice leyi va nga ta yi kuma ya ku riga ti-election that is the only advice a ku na yin'wana advice ni vula ku Butphet a hi langutiseni life ya ZANU-PF ya Mugabe ku sukela le ndzhaku hi kha muyingiseri wun'wana a vula ku you must vote until I win you must count until I win Mugabe a nga zanga a pfumelini ku huma a xitulwini okay legacy nga yi siya i selelwa nga kona sweswi emasoni Mnangagwa ne ta tshamisa sweswo nge humi xitulwini so the only advice leyi va nga ta yi kuma ka tiphati leti ka ti-liberation movement hi yona la ku sweka ti-election a ku na yin'wanyana ene swi ta hi vangela ti-problem la tikweni va leteriwini Butphet va hlwele ngopfu a ku fane immediately 1994 va ve na ti-summit tete so because ANC a swi yi fambela kahle a yi nga tshembi ku one day yi ta wa and se yi wini sweswi ku pfuxa soka swa ha olovi sweswi maswona a fane swi endle emasunguleni Butphet hi lava nga endla kona blunder va ANC i bongi Ndlovu ka hi leti laha Kesini Ndlovu 0860002543 tseleni loyi nga sema ungu na misava ya awara ya n'we nhlekani lowu nhlekani
a ka ha ri na munhu laha 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twix suka studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani a hi ringeteni loyi nhleka aye papa aye Bulpet merini we me pokela hayi kona Bulpet mandela ku seketela summit le ai na ika vitaniwa hi vandla va African National Congress African National Congress muhashi lo ndi cheka me ta swivona ku vanhu vo nghena va yi sapetela ezingaku yi batile yi nga tirangiki nchumu a South Africa draw loko va vitane summit ti-reason ta vona so hina hi ri vaakatiko hi nghena kwini ka summit liya loko hi ri hina vaakatiko va South Africa muhashi va hi tirhele ngopfu vakulukumba laha so hi cheka ndzhaku lowu hi humaka kona hi nge va chaji ntsena hi swilo swimbirhi leswi va tsandzekaka ku swi endla ku nga mati na mapatu va ta swi lunghisa na ma vona se mi la ku hi vangela swivulavula mi la ku hi vangela swivulavula mi ri swilo swi ngani mi nga ngheli kwalano mi ta hi vangela swivulavula hi ta teka ngopfu vakulukumba lava ha swi tiva hinkwenu ku hi huma kwini hi nga endli nga ku ANC muhaxi sweswi yi hlanganaka na ti-problem ta ku hina voti then i baki ya ku a yi tirhangi nchumu a South Africa hayi kona hi kumbe 31 years leyi va nga fuma yo muhaxi va achieve swilo swa ku tala ngopfu ene van'wani veri 30 years leyi va nga hi fuma volo hi tlhelerisela ndzhaku yo i nhlamba muhaxi swi fana ku rhuketela mutswari wa wena ka ku bebulila ku kulisini se u ri na mali u twa nga ku mutswari wa wena a nga ha ri pfuni nchumu vakulukumba lava i vanhu na vona va hi fumaka ni vona democracy leyi va nga hi nyika yo ya pfumela ku ri hambi vele u ni vonaka va endli swona ndi nghenelela lani ya endli ya tala solution muhaxi mara ku hi tshama hi seketela mi vula ku hi marito man'wani n'wina mi vula ku loko a ni nga va ni mi nyika xikombiso a ka ha ri hankarhi a ni na ku nyika xikombiso loko mi ka mi languta timhaka ta a hi nge xikombiso yona yale ya mati loko yi va kha va tsandzeka ku tisa mati na le Sandton wa Sandton swi vula ku swilo se swi le ku tlheleleni ndzhaku ku tlula mpimo ko pfumala vanhu lava a va ta kota ku nghena va yi tisa solution va pfaleriwa a ni va pfaleriwa kusuka ku le ka ti-branch ku na ti-gatekeepers ami assistiwe hi GNU mi assistiwa hi yo ANC ya leyi mi nge yile ku tirheni swona hi le ka mfumo wa nhlekelo muhaxi hi le ka mfumo wa nhlekelo vanhu a va yi votanga ANC a va yemi ku yi teketela va ke va teketela tiministere tin'wana kasi swona swi nga fambi ku hala ka ANC ntsenana Dimitri a hi kumeni mahungu misava awara ya wena mani Nkosinathi Chauke veri swo ka swi nga fambi kahle hala ka ANC ntsena na mani Nkosinathi nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela vanhu vo tala va fana va twisisa politiki ku yi tirha njhani presidente vo ti fana na mihaxi loko ya haxa laya a nyikiwa music compiler i tlanga leswi nga tsariwa nga tlangi swin'wana na president loko va fika laya va kuma mavito la va ku ku jumpiwa from 1 to 80 hi vona vanhu van'wini so problem hi hina hi votaku vanhu lava ka ti-NEC ku ri lava va mani na mani hi faka na swigevenga se hi blame president ku va endli swona swin'wana o lava ti-campaign radio mara swin'wana a yi lavisisiva na political education na cancer ihlekani khalanga mina ni voni ku hlangana ka liberation movement ku ta va wisela nchumu a ku nge va wiseli nchumu hi ku va hlangana hi xivona va ri liberation movement a va hlangana na vanhu lava nga va humesa matimbeni va humesiwe matimbeni hi vanhu hikuva va kha va votiwa out sweswi loko va hlangana hi xivovo va vulavula hi xivovo va nga vulavuli na vanhu va vutisa ku kahle ncini lexi endlaka ku mi zame hi vota out va ha to tshama va humile ni a swi kota nyanya ku huma hi ku vona liberation leyi va vulavulaka yona ya ku yi va ntsena ku na nchumu swin'wana va hi tirhelaka hina vaakatiko a va vutise hina ku why hi va humesi matimbeni va ta kota ku ya va swi lunghisa loko va ti vutisa hi swivona va nge yi kumi nhlamulo
aye Bootpet Nanchindani Mrange muhumelerisi kwala ka Munghana Lonene. Bootpet makane ya nhlengeletano ya vanhu lava va ngo va la ku hlangana va la Afrika va ya byela Afrika-Dzonga ku Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga teka vanhu va hina lava ta kokwalano va ta tshama kwalano va yamukela va tirha laha hi kwina swi hi tsandza ene swi ta endleka sweswo ku vanhu vo ta va nga ri na ku tsarisiwa ka ku u tiva ku munhu va ngaki Bootpet u nge vi na vana u adopta van'wana u nga engeteli xinkwa swi nge koteki swi ta hlupha swi ta karhata vanhu varhangeri va rivala ku na ti-medical aid leti va yaka hi to kwalomu swibedhlele va ti tekela ti-taxini ta hina hi fanekele hi tlimbetelana na maafrika lama ka ma nga tiveki leswaku i va mani va ta hi kwini va tele yini tiko leri ma swi vona enhlikani lowunene na vaxumi DP na muhumelerisi Ncindani mina ni na ku nghena ka leya tatana Raymond Nyamezeli Zondo leswi va swi vulaku va nga va ri na ntiyiso mara i ncini xi nga va tsandzekisa hi ku it's a qualified judge munhu loyi a nga dyondza so munhu loyi hi fanele ku vekiwe hi ku tshembiwa loko a vekiwa laha ka commission liya ivi i ncini xi nga endla ku vona va tsandzeka ku byela vanhu valava va fanele va hlambanya ti-minister ti-MEC kwale parliament va n'wi byela ku hoyi mina na swigevenga ni hlambanya munhu loyi a nga clean a nga basa so loyi General Mkhwanazi i vekini a ku mina a ni ndli meeting na there is no meeting between a criminal and a police officer so i ncini xi nga tsandza nkulukumba Zondo ku va endla sweswo na vona va tikomba va fana va layithendzile to suka inkomo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM va ri titlhoma na mincila se hi lava ku ta twa ku va ri yini vahleri va hina eka timhaka hi ku hambanahambana ka tona tsundzuka hi ri Chief Justice khale ka Chief Justice va kombise ku ka va nga tsakisiwi hikuva va kha va hlambanyisa van'wani va holobye na timhaka to tala lava va hehliwaku kambe Afrika-Dzonga vumbiwa byi ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu kambe buleni na tatana Mbazima Xilowa la hi twa ku loko va tshamile koloma va tshame kona ivi va twa Chief Justice Raymond Zondo va angula hi angulele leriya swi tise mihleketo ya njhani eka vona tatana Xilowa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene eka ni khalanyela ka vayingisela hinkwerhu hi nga va hi va twile Chief Justice va kha va vulavula kambe hi va twa ivi hi hlela vuhleri byo hambana kambe n'wina hi pfuneni n'wina va mi tshembile vanhu vo tala loko mi hlela mi va mi kha mi swi languta hi tirokenta xivutiso i ku loko Chief Justice va vulavula mahungu lama ma ngile ku tshahiweni namuntlha van'wana va nge hi swona van'wana nge hi swona loko mi swi twa n'wina ku te yini ka n'wina a hi sunguleni lako Chief Justice avolo sifuketana va vitana press conference va vulavula marito yo fana lawa va nga ma vulavula a ku ri na nhlengeletano leyi yi vitaniwile leyi a endliwe I think hi SACC na van'wani vorhangeri bya tikereke laha a ku vulavuriwa kona hi mhaka ya ku hi nga lwisisa njhani na vukungundwani xin'wana xa swivulavuri lexi xi ri kona lahaya hi vona khale ka Chief Justice Raymond Zondo so loko va vulavula hi mhaka a ku ngo va press conference hi mhaka a vo tshaha ni vona leswi va nga swi vula
hi swona a swi fanele ku vuriwa ngopfungopfu hikuva na valava va nge kumbexani hayi a va fanele va nga swi vekangi kumbe va nga swi vurisangi leswiyani hinkwavo va ri ingaku mali liya ya commission ya Zondo a swo fana na ku bohelela xuma enengeni wa mfuwu hi fika yi nghena ematini nkulukumba Zondo va vonisa leswaku commission liyani yi endle mintirho ya kahle kambe swin'wana swa swona a swi landzeleriwanga swin'wana swa swona a swi landzeleriwi ivi loko hi ta lami nga kona va nyikesa xikombiso xa leswaku nkulukumba Ramaphosa na swi tiva ku ko tala hi ri hayi no a ku fanele ku rhanga maybe ku ve na NPA yi ku yini va ku no mara leswiwani swi le mavokweni ya nkulukumba Ramaphosa vanhu vo fana na Mantashe kumbe Mahlobo nkulukumba Ramaphosa a fanele no ni ta va tshikanyana va nga ri kona ka cabinet ya mina kambe hikuva a teke xiboho xa leswaku wa va lava laya ene ku ri yena chief justice la fanelaka a tlhela a ku ka vona yimisani mavoko mi ku no hi ta tirha hi ku tshembisa u voni nga ku no swi tsan'wa ntirho lowuya a wu endlile ni tsaka la mi nga ta koho tatana Xilowane hi yo mhaka hi mi rhamba hi ku leswi mi nga xitori lexi mi tisaka na xo xa twisiseka xi suka kwihi xi ya kwihi kambe xivutiso ku ta va ku xana loko ku nga se endliwa nchumu ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ti-commission ku loko vuya report kumbe xiviko lexiya ku ve na van'wani va nge te hi xi yisa ka review hambi review ya ku yi fike kwihi van'wani va ku leswiya swi nga vuriwa a hi ntiyiso kambe va nga endli nchumu a ku fanele ku endleka yini la hi president ka xiyimo xa muxaka lowuwani loko hi kha hi languta matimba lama va nga na wona kumbe lama va nga hava loko hi vulavula hi renewal ya ANC leyi nkulukumba Ramaphosa na vanhu va ANC va yi tshembisaka a swi vuli ntsena leswaku munhu i fane a yirisiwa kumbe a tshamisiwa hansi hikuva se a voniwe nandzu swa endleka mi kuma leswaku ku na vumbhoni byo karhi lebyi loko mi swi langutisa mi swi vona ku ri a hi nge a ku nga ri na vukungundwani kambe a swi fanele swi nga endliwangi so ni ta mi nyika swikombiso swimbirhi a hi rhangeni hi teka nkulukumba Mahlobo loyi a ku ri holobye wa swa tinhlori le ka Zondo commission na kun'wana na hi commission ya Sydney Mufamadi va vonise ndlela leyi a nga va na yona ya ku cinca vanhu va hina va tinhlori va tirha ngopfu ingaku va tirhiseriwa xiphemu xo karhi xa mfumo kumbe xa ANC ku ri na leswaku va tirha hi ndlela yo karhi wun'wana a hlamusela na leswaku ingaku na macheleni ya ze ya nga ha vi kona layani mara amatshan'wini yo va n'wi susa nkulukumba Ramaphosa va le n'wi dimota va n'wi endla deputy minister ya swa mati xa vumbirhi a hi tekeni nkulukumba Mantashe a hi pfumeleni na leswaku kumbexana a xi kona xo biha a nga xi endla kambe loko va ku no i kume mali yo huma ka khampani ya Vosasa leyi hehliwaku hi swa vukungundwani leyi nga endliwa leswaku ku va na rihlampfu ro sirhelela aka yena hala Boksburg na le ka vona le ya humaka kona a switandeni yena a ku no ni yi kumeli mali yaleyo mara mina ni nga swi tivi ku ri no yi huma kwini mani no tiva ku ri no yi huma ka munghana wa mina ra Lushavani loyi a tirha na vona valava va le ka Vosasa a hi vuli leswaku kumbexani u onhe xo karhi kambe loko hi languta mhaka ya ku hi lava ku va na renewal hi lava leswaku hinkwavo lava va nga ka vurhangeri byo karhi va 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 tshembekile a swi ta laveka leswaku a tirhe hi ndlela ya yena a hi ntsena eka nkulukumba Ramaphosa I think na vanhu lava sweswi MK va Gama va Molefe
va nga veka la na vona loko ri ku a va ri vanhu vo va tibyela ku a hi kombeni vanhu leswaku hi ta tirhisana ntsena na vanhu loko va basisiwile i vulavula hi ndlela hi mhaka yaleyo nkulukumba Zondo a hi vuli leswaku se va gweviwile ya kambe vanhu lavawani kumbexani a swi nga fanananga swi sungula ka lava va va hlawulaka tatana Xilowa hi ku kama n'wani vanhu va nga languta va ku okay hi xexo xiyimo lexi president a va ta xi teka ku ya emahlweni kambe miri yini hi ku hi vo va lava vo fana na va tatana Gwede Mantashe xikombiso hi vo tiphuphu ta vandla ri vengerile ku pfuxetiweni hi vuntshwa a swi voni ku kumbexani ku lahleka ka muchisi lowu lahleke kwele ka va lava va hlawulaka vurhangeri bya muxaka lowu lebyi byi hetelelaka byi tisa ku nyakapfala loko swi ta ka timhaka ta ku languta ku pfuxetiwa hi vuntshwa ka vandla na swiboho leswi nga ta eku heteleleni swi hetelelaka swi ya tekiwa hi president swa endleka hi vulavula sweswo ngopfungopfu loko hi lava ku tumbela hi ri byasi matsundzuka ku ri na loko ku vulavuriwa mhaka ya nkulukumba Zuma na swihehlo leswi nga kona kumbe swisolo swa vukungundwani swi vula ku hi nga ya kwele hi ku no yena a nga na nandzu swi sungule kwalaho ka valava va nga n'wi hlawula president xikulukumba i ku hi swona ku swi fanele swi sungula kwalava va nga n'wi hlawula mara ha swi tiva ku ri no a ku hlawuriwa ntsena ku na ti-lobbyist ku na vanhu lava fambaka na swin'wana na swin'wana van'wani mi kuma leswaku va langutele na leswaku na mundzuku ni ta kuma yini president Ramaphosa a nga vula leswaku hayi no a ni munhu loyiwani wo karhi a ni n'wi voni nani Zondo o vula ntsena leswaku kambe a swi n'wi khomangi kahle leswo i teri no munhu loyi ku na swisolo swo karhi president va tlhela va ku no n'wi vekele beji kwalani ya ku ri no i munhu wa kahle ku ri i ta kota ku tirhela tiko so yes hi nga vulavula ku ri no swi sungula ka valava va nga va hlawula kambe na valava va hlawulaku ma swi pfuna ku la mi nga kona Polokwane ku na hoyi ku ve ri Avembe va ri Mopani va ri kwalano ku hlawuriwile mara un'wana a ku no hi swi tiva njhani ku va lava nga nghena kumbexani va lo ba mati tingwenya titlela se ku ta fane ku endleka yini ku hungu leri ta fika la se ri tlelaku tatana Xilowa ngopfungopfu la ka ku lwiwa na vukungundwani hakutaka na kona va tikereke se navo va tikoma va kha va tinghena ku heyi kumbexani ku laveka moya laha ku ta kota ku ta khumba timbilu ta vanhu lava va vulavulaka va hanyaka timhaka ta vukungundwani ku leswiwani swi vulavula swi nga ha vi kona ku fane ku endleka yini hi ka hi tirhisa xikombiso xo fana na lexi xi nga tatana Raymond Zondo hi fane hi tirha hi ndlela leyi nge ri lava valungu na le ka xitori lexiya xa Julius Caesar ku nga ri Julius Caesar laha yani ka Julius Caesar kambe eka tin'wana ta tibuku takwe ku na kun'wana va nge ri aku Caesar's wife must be above reproach leswaku hi ta kota ku lwa na timhaka leti swi vula leswaku na vurhangeri bya tipolitiki ku nga ri ntsena ka ANC hinkwavo kun'wana kwala va nga kona hi fanele ku vanhu va languta va komi nga ku no hayi ingaku munhu loyi xivati i hava loko ri ku i ri hava xivati na loko ri ku vo ku tota ntsena botoro vanhu va hatla va swi vona ku ri no la ingaku vo n'wi vekela ntsena botoro yena ku janga jangi mara loko ri ku ri no ni munhu wa rintiho ni munhu wo ni ri ka mfumo ni amukela un'wana na un'wana ku no nkulukumba Xilowa hi lexi ximovhani na swi tiva ku hala holo fane ma hlupheka se swa n'wina va tshama va ri voxe a mi swi koti why hi nga koti hi mi endlela so kumbe va ku mi hava na darata laha ni tshama kona mi nge he ku endlela darata mi fanele mi tivutisa ku mara loko ni nga ri ka mfumo loko ni nga ri murhangeri wa vandla ro karhi a ta nyika munhu wa loyi ximovhani xexi a ta nyika rihlamperi na kumbe ko va vivekisi a byi endlaku a kuma ku rin'wana ra masiku i tata ku no
phela ni ta ku tshoveleni ya ku le ku tikeni se leswaku vulavula swona tatani Shilowa hi nga se heta swa tirha hikuva van'wani ve ri Afrika-Dzonga hi swi kota ngopfu ku vulavula kambe loko swi ta ka ku se hi implementa swa ha koteki tinhlengeletano to fana na teti ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku tiko ra hina loko ro ta huma ka vukungundwana hi fanele hi endla leswi na leswiya ku vulavula swa tirha kambe lexi nga ta endla ku xi tirha hi ku ri maphorisa ya ti byela ku a hi na mhaka ku i Shilowa i Ramaphosa i Mantashe loko ku ri na swihehlo swa vukungundwane a hi hatleni hi swi lavisisa va kota ku basisiwa kumbe loko ku ri ku a va basangi va kota ku va va nghena ekhotsweni NPA yi fane yi endla leswaku yi va na vachuchisi vo karhi lava va tirhaku hi matimba ku endla leswaku mhaka loko yi fike ka vona loko ri ku himpela yi na vumbhoni byo karhi munhu yaloye hi nga tikumba ku ri no i humile on a technical ground hi fane hi twa ku no va ri iye ka hosi Mampuru loko ri ku na judge yo karhi kumbe magistrate wo karhi a paku loko ku ri na muchuchisiwa layani kumbe mubohiwa a languta ku i wa nhlonge yini i wa vandareni i wa yini loko ri ku wa tiveka na yena a tirhosi tatana Mbazima Shilowa khetsa swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta enkomo sweswo mixer Munghana FM va twile tatana Mbazima Shilowa va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ko ku ya emahlweni ngopfu loko ku langutiwa ka timhaka letiya ta hi laha mbulavulo lowu wu sukaka koho wa khale ka Chief Justice a va lo vitana vateki va mahungu tanihi sweswo va nga vatwa a va vulavula ntsena va langute ka timhaka ta letiya ta ku ri loko va nyikiwe nkarhi wa ku va va vulavula ka nhlengeletano liya va hetelele va boxa marito ya lama ya ku fana na leswi na leswi na leswiya hi ndlela yaleyo n'wina mi yini maAfrika-Dzonga hi xexo xiyimo lexi ku vulavuriwaka hi xona ngopfungopfu loko kha ku langutiwe ka timhaka ta leti ti fambelanaka na ku lwisana na vukungundwani etikweni ra hina nako swin'wana lexi hi faneleke hi xi tekela nhlokweni kumbe ku xi lemuka hi masiku ni minkarhi hileswaku vukungundwani a dyondziwa hi van'watipolitiki na vanhu va mfumo swi helela kwalano na van'wamabindzu na vo va kwalaya handle ka van'wamabindzu lava va nga le ku hoxeni xandla ka timhaka ta vukungundwani na n'we kwalano mi nge va mi kuma mi nga bohangi bandi ma swi vona ivi loko va mi kuma mi nga bohangi bandi mi ku mo khoma laha hi swona swiphiqo leswi hetelaka swi vitaniwa vukungundwani swoswoleswo se vukungundwani hi nga swi langute ngeti hi loko se ku yiwe a hi swi tiveni ku vukungundwani na hina kwala hansi laha haka ha byi susumeta hi yo mhaka ni tshame ni swi vula siku rin'wana ni ku loko munhu a kha endla vukungundwani swi famba kahle ani i ri hayi no mina ni na connection mina na connection ka munghana lona ni tiva khalanga wo ta ku hlanganisa na khalanga ma va loko swi nga fambi swi nga n'wi fambeli hi ku a nga ta vuya ku na vukungundwani ngopfu ndhawu leyi corruption hi loko swi nga ku fambeli kumbe we swi nga ku vuyerisi loko swi ku vuyerisa i connection ku ve hinkwaswo corruption ma va maka kona se hambi swi ri tano mi va twile tatana Mbazima Shilowa ntsemaka na n'we mina no swo swi vula eka mhaka yaleyo ku ya mahlweni hi ndlela leyo 0860 002543 na ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleni tshungana ku ndayina u nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana Munghana Lonene FM makomba ndlela Dumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni buku ya Yohana 20 verse 29 yiku Yesu aku ka yena xana u pfumela hi leswi u nga ndzi vona xana vakatekile lava pfumelaka hambi loko va nga ndzi vonanga kumbe va nga vonanga risimu ra redeem leri taka wena riku lapo laha ku nga pfula kona Yesu anga kona loyi a nga pfalaka Musumbuluku ku fika
siku ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Hele ka Munghana Lonene FM Makombandlela ya ka hlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano ta va ka hi twa ku mi angula mkwini ka timhaka leti ya ku mahlweni hi bola ha tona hi ndlela la cancel swinene loko mi kha mi famba na hina mi bela riqingho na n'we mi nga kota ku rhumela ti-voice note ti twile xikwembu xi kahle ha cancel swinene loko mi famba na hina ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela. Un'wana kha ni vutisa loko mo ya ka TikTok mi ta mi ya vona ku na muyingiseri a nga ni tisela vuhlalu vuhlalu lebyi ni tiserile a byi tsale vito ra mina a ku Khalanga a ku no tisa ni yo mi rhungela Khalanga hi mbilu ya rirhandzu ni ku i rirhandzu riva ku hayi i rirhandzu leriya ro rhandza wa rikwerhu ku kota ku ti rhandza swi helela kwalano Khalanga a ku na swin'wana ni ku okay se impela ni khensile swinene ni mbarile van'wani veri swa ni fanela se un'wana ku hamba na tleka va ta pfumela a ri swi hungu rero mi ri ta na ro ri huma kwihi kambe a hi ku timingisero mina ku 0860 002543 hi ndlela leyo un'wani a landzelerisa timhaka letiya ta Xitsonga Music Awards ku ya laha va nga kombisa ku tiya a Bushbuckridge Municipality i ri yena Humphrey the General a ku hinkwaswo swo ya Bushbuckridge na mi ku swo yini Humphrey mumu wo tani ti tshama ti ya rini ka Bushbuckridge Xitsonga Music Awards swi lava mi landzelerisa a hi ri Giyani loko hi suka Giyani hi ya a Tzaneen loko hi suka Tzaneen se hi ya Bush se leswo ku swi tsonga swi ri Bush mo tsakisa hi ku vulavula mi kha mi nga swi tivi Humphrey the General ndana ni vulavisisi mani a hi tweni ku mahungu ya misava uri yambirhi ya ta emisekwini nhlekani Ukayelele eka Afrika wa vulavula. na sweswiwana ha ri le ku xanisiweni hi mhaka ya ku ve a hi siri hi laha ni lava ku tiva mi fela yini n'wina mi ngo xanisiwa mi le ku vulavuleni na Khalanga ka Munghana Lonene namuntlha miri ha ri ku xanisiweni mi yimela yini swin'wana xipotiphoto xa tika hi mhaka ku ve no maketa ntirho a wu kumi u fela swakudya ntsena botiphoto xa tika ma swi tiva mari swa tika xena a ni biwi botiphoto biwa hi marito na rhuketeliwa ni vitiwa hinkwaswo leswi fanele ni vitiwa vuloyi hinkwaswo hi ku loko ku fika wukende munhu u ta ku nwela byala ni ku a kota ku byela timhaka ta wena ene a nga swi lavi u tshama na munhu un'wana loko u tshama na munhu un'wana loko a vuya la u ri se a wu ri le ku ni xaviseni a nga lavi ku timhaka ta yena leti a ku endlaka tona u byela munhu un'wana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makombandlela okay ku na mutivi un'wana okay cindani okay a yena ni mahlweni mingisero Munghana Lonene FM 0860 002543 nangona ke Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela inhlekani prof hi mi amukerile ka Munghana ayi mativana hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM swi ha khensa swinene loko mi kota ku fika hi leyi mhaka mani mavandla ya ntshunxeko ya tili ya ta vulavula ka summit leyi koho hi ndlela leyi van'wani va ri summit yona hi yona kambe se yi hlwerile a hi sunguleni kwalano mi vona yini hi summit leyi prof yi hlwerile ngopfu va ni hlamarisa vanhu lava ku ri hi mhaka yini a va nga hlanganani va languta ku ri hi mpfhuka va nga teka mfumo swi famba njhani ematikweni wa vona no vo lo tshama switulwini va tsutsumela va ya vo Europe va ya vo Russia va ya China kambe va nga koti ku hlangana ene manjeni sweswi swi tikombeta ku ri no hi mhaka yini va hlangana sweswo tikombeta ku ri ku na vaaki va matiko ya vona lavo ka va nga tsakangi ntirho wa vona lowu fana na vo Mozambique ni swi vonile loko ta ti-elections ku ri a ku ri na huwa fika kwihi
Afrika-Dzonga na mo mavona ku ri ANC manjeni yi le maxangwini lamakulu ngopfu hikuva ni MK na wona yi nghenile ti-EFF ta wona ti nghenile na le ka swapo le a ku na swo tala swo tika kambe vanhu va ti vutisa ku ri na manjeni the liberation movement leti ta kota ku fuma kahle na a vo Zimbabwe ha swi vona ku ri ZANU-PF a yi hunguteli vanhu va hina lava va havaka mintirho yi va hundzisela Afrika-Dzonga yi ta swi vona sweswo manjeni ANC na yona yi tsandzekile ku tshama ti-liberation movement leti yi ku vonani hina leswi nga teka mfumo hi ya tikeriwa hina vanhu va hina laha hi fanele ku va hi va hlayisa kambe ku na vanhu vo huma handle n'wina vo Zimbabwe laha so swi famba njhani a va vulavuli sweswo so a lo tshama va tshamile switulweni swa vona a va kotangi na ku ri a yi nge hi vona ku ri vanhu lavo a yi tirhisana na vona khale loko halwa ene va yima na hina va le kwina vanhu vo fana na vo PLO Palestinian Liberation Organization sweswi manjeni ma-Amerika na ma-Israel va yi dlayile kambe Israel ya dlaya maGaza a yi kotangi ku yima hina hi nga ti-liberation movement ku ri hi yima na swilo swin'we loko Afrika-Dzonga yi teka Israel yi yisa le Amsterdam a International Court of Justice hina va ti-liberation movement hi vile kwihi a ku va huwa ntsena hi zangi yi nga endla nchumu a hi kotangi na ku ri no a nge hi tikise hi seketela Afrika-Dzonga hi leswi yi swi endlaka hikuva yi pfuna na vanhu lavo a va ri maxangweni ku fana na hina loko vanhu va neo-colonials va hi hlupha na laha hambi loko hi ngo vekela Gaza na Israel a tlhelo hi languta Africa ku na vo Polisario Tawara Liberation Organization yi hluphile hi Spain sweswi va yi hlupha hi Morocco na America hina va ti-liberation movement hi yimile kwihi a fanele va ti vutise ku ri hi yima na vanhu va le Western Sahara kumbe wo va tshika na vona tani hikuva hina hi ku tifuma va riverile a ku na loyi a nge a yimeni na Afrika-Dzonga le hi sapota Afrika-Dzonga hi mhaka ku ri sweswi hi holova na Morocco nakona a fanele ku va languta amakaya vona a hi languteni ku ri hina la Afrika-Dzonga hi fikile kwihi hi ku hlayisa vanhu va hina hina la Zimbabwe la hi fikile kwihi ku hlayisa vanhu ha swi kota na ku nyika vana va hina mintirho na ha swi kota na ku va nyika tidyondzo leti ti nga ta pfuna na hina na le Namibia le hi endla yini ku ri no hi nga tisa ikhonomi ya hina ku ri ikhonomi ya hina na loko hi hlupheka hi nga tsutsumeli ka matiko a le handle ku hi pfunenda vo Angola sweswo swi manjeni va tirhisana na vo Donald Trump manjeni Donald Trump hi yena manjeni nga ku hi xikwembu xa hina xa Afrika na Zimbabwe hi yona sweswo hikuva ni for malembe hundza 20 a va karhi va hlupha ti-America yi va nyika ti-sanctions varhangeli va ZANU-PF va hluphiwa sweswo swi manjhe hi nkarhi wa ANC ku ri hluphiwa hi America so va vulavula njhani hi swona sweswo loko a va nga koti ku tshama hansi va ku no hi fanele ku ri hi endla yini a hi diversify ikhonomi ya hina a hi kumi vanghana lavantshwa hi nghena ka vo BRICS maybe na hi vulavula na vo Shanghai Cooperation Organization hi vona ku ri no hi nga endla ikhonomi ya hina ku ri yi nga tshami yi ri hansi ka vo European Union kumbe a hansi ka America a hi koti ku ri hi pfula ti-economy ta hina
ka vanhu lavo vo ka va nga yi xanisangi hi swilo swa colonialism hi leswi va fanele ku va a va swi endlile va ku maybe hi fanele ku ri hi hlangana for every 2 or 3 years i va hi tshama hi vulavula hina hi nga liberation movement hi vona ku ri hi nga fambela njhani mahlweni kambe va endlangi sweswo hikuva va endla sweswo endzhaku ka nkarhi wo leha ngopfu. Ni kombela mi ni khomela tani hundza hi le mavhengeleni prof hi ku ni lava ku vutisa kwalano ku ri loko ku ve va hlwerile ku nga va ku ri ku sweswiwani i yini lexi va susumetaka ku heyi a hi endleni leswi nako swi ta va pfunaka ku ya emahlweni ngopfu lomu languta ku va na mintlhontlho yo hambanahambana leyi president Donald Trump xikombiso tanihi sweswi mi nge hi xo xikwembu xa Afrika va swi kota ku vengele ku swi kotini ku ava matiko lama hi sweswi swa vona swa le tarifi va ya hala va ku wena eSwatini i munghana wa hina va ya hala Afrika-Dzonga va ku hi ta mi ba hi ti-tariffs sweswo na ta twa n'wina ku loko ku ve va hlwerile lexi a va susumeta ku va va endla ku nga va ku ri yini kambe endzhaku loko hi ta va hi hundzela twana vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula sweswo mikisero munghana lona FM na ku Afrika wa vulavula ni ku buleni na mutivi wa timhaka ta tipolitiki ta matiko mambe Professor Themba Sono hi vengele ku buleni na vona nhlekani lowu kwala ka munghana lona na FM Makomba Ndlela a hi amukeleni nakambe prof va hlwerile hi vulavurile hi swona na hinkwaswo sweswi hi nga vulavula prof kambe sweswi va ndlaku va ka va la ku fikelela vu tele xihuhuri lexikulu ngopfu xivutiso xa n'wina xa nkoka ngopfu hi mhaka ya yini ku endlekile yini xihuhuri lexi va xi vitanaka Donald Trump xi nghenile na le Afrika continent ya Afrika a ni ri loko a nghena a ku n'wina DRC na Rwanda and then leswi tshikani nyimpi ya n'wina hi ku hatlisa loko mu nga tshiki mi ta vona ku ri ta endla yini manje kambe loko mo tshika na mina ni ta xavela ku ri China ku va yona yi nghenaku ka DRC yi teka ti-rare minerals leti hi mina ni nga ta mi xavisela swona ku va ku va se wa hina wu tile Rwanda na DRC va ku va se wa hina lonkulu u nghenile a yi vekeni matlhari ya hansi na M23 na yona a yi rhumeleni le ka Qatar le ya vulavula ku tisa kurhula a ku ri Trump yaleyo a tlhela ku nghena Trump ka Angola vuheli hi ta pfuna wena a ni vula ku ri a endla ku ri matiko lawo a Afrika nga vi xilo xin'we ku ri America yi kota ku nghena hikuva ni vanhu va West Africa va hlongorile furha and va tlhela va hlongora na America Niger manje Trump a ngheni nghena la a ku va ku loko va languta va vona ku ri kasi Trump na tiko leri ra Lesotho loko ri nga endlaki nchumu hi leti ri biwa hi ti-tariffs letikulu ngopfu manje va swi ku ri swilo swa onhela va vona va ku loko va languta va vona ku ri vantima va America vo tala sweswi va tsutsumela kwihi va tsutsumela a Kenya va ku hi lava ku suka America va karhi va suka sweswi va tshama Kenya vo tala va karhi va suka va tshama kwihi a vo Ghana na vatsongo va ta la Afrika-Dzonga la hikuva ni va ri America a ya ha tivikani so manjeni vanhu lava ti-liberation movement va langutile va vona ku ri misava ya cinca xihuhuri lexi va xi vitanaka Donald Trump xi onha swilo swo tala ngopfu a xi oni ka Africa continent ya Afrika ntsena na le Europe le va rila na vo China va gungula so manjeni va vona ku ri a hi vumbeni xilo xin'we ku ri hi vona ku ri no hi nga endla yini hi nga twanana njhani hi mhaka leya ya Afrika se ni mi kombisile ku ri Zimbabwe yi hluphekile ngopfu hi mhaka America manjeni va fanele ku ri va hlangana na Zimbabwe hi nga yi pfuna n'wina loko yi endla ti-sanctions leti na ka ti-leadership yan'wina
n'wina mi swi tirhisile njhani so hi sweswi va vulavulaka swihoxo ntsena ke se loko xiwuri lexi nga va xi ri xexiya xa ku vula ku ta ku he va ku ri kuma a hi tiyisaneni ku heyi ongeti hina se hi hlawuriwile ni vone na the star namuntlha yi kha yi ringeta ku loko yi humesa swithombe swa van'wana va hleketeleriwa va vanhu lava nga kumaka ti-sanction va katsa na vanhu vo fana na va mhani na ledi phando ni ti vutisa ku va nga kuma ti-sanctions ta yini mhani na ledi phando america ku ri un'wana wa vanhu lava nga yimela kahle loko va ri ka ndzawulo leya international relations se va lava ku se va ta famba hi nyandza yin'we va ta swi kota ke prof ku se va ta tirhisana ku ya mahlweni well va ta fanele ku ri va swi kota va ta swi kota njhani va ta fanele ku ri no va ku hi mhaka ku ri america yi endla leswi a hi kumeni vanghana lavantshwa a hi vulavuleni na matiko yo fana na vo eSwatini ku ri mi nga pfumeli leswi Trump a rhumela vagevenga lava nga ya America va rhumela tikweni ra hina a hi veni ka xilo xin'we a hi endleni ku ri hi languta matiko lawo a yimaka na hina matiko yo fana na vo Brazil matiko yo fana na vo Indonesia vo Russia vo China vo Iran hi nga pfumeli ku ri leswi matiko a Europe na America va hi byela ku ri Iran a hi munghana wa n'wina mi nga vi na munghana ma endli vuxaka na matiko yo fana na vo Iran and so on a hi veni xilo xin'we hi kota ku pfunana hi hina hi swoxe ku ri loko va hi endle na xihoxo hi nga hina hi pfunana hi nga pfumeli ku ri matiko a le handle a vuyisa neo-colonialism hi vona ma vona lexi nga ta endleka la ngopfungopfu la Afrika-Dzonga la va tiyimisile valungu na va neo-colonialism ku ri Afrika-Dzonga a yi fanelanga ku ri teka hi vantima so hi nga endla yini ku ri hi teka Afrika-Dzonga so loko vo ngo kota ku hlula va vuya futhi Afrika-Dzonga la matiko ya Afrika na wona a ta va ndengweni lowukulu ngopfu so hi leswi va fanele va swi languta ke va nga dzumbi va languta switulu swa vona va nga endli nchumu ka vanhu vo fana na vo Dr. Naledi Pandor hikuva Dr. Naledi Pandor a nga na ti-accounts ta vona le America lavo va nga na ti-accounts ta vona America vona va ta va ndengweni ngopfu vanhu va ta va pfalela ti-bank accounts ta vona ke se loko ka hetisela prof loko xiyimo xi te tani swi vula yini hi tiko ra Afrika-Dzonga na mintwanano leyi va nga yi fikelela tanihi sweswi mi nga vula ku na loko va kha va vulavula tolo a va vulavula nchumu hi timhaka ta ku n'wina mavandla mi nga lwela ntshunxeko mi wu lwelini ntshunxeko kambe ongeti matiko ya n'we mi le ku hluphekeni vanhu van'we va ta tala Afrika-Dzonga se swi endla ku tiko ri nga ha lawuleki a hi ringeteni ku hi vona ku hi nga pfunana njhani ku matiko ya n'we na wo ya kota ku teka vanhu va ka n'we kambe leswi va nga vulavula hi swona va vulavula hi xenophobia ku endleka yini prof a ni ri manjheni varhangeli va hina la Afrika-Dzonga va chuhisile ngopfu hi rito leri ra xenophobia va tlhela va chuhisa na hi van'wana va hina hayi valungu ntsena na ma-Asian ntsena lava va gungulaka xenophobia na vanhu va hina vo fana na vo Malema hi vona va hi byela sweswo xenophobia so manjheni hi ku va ni ngopfungopfu ANC hi yona yi nga va na vutoya ngopfu a ni yi endleli xihoxo lexikulu ngopfu hi 1994 navona loko va tsala document liya ya vona liya va nga tsala hi 1993 1994 va ku ready to govern vatirhini va tlhela va ku n'wina va le handle Afrika-Dzonga yi pfulekile tanani manjheni hinkwavo vo ka va nga tivikani va tala so manjheni va tsandzeka sweswi ku ri va nga va sivela hikuva manjheni vanhu va ta ku mina xenophobia va ta ku a mi tsutsuma mi ta tindhawini ta hina to fana na vo Lusaka na vo Nigeria na vo Algeria sweswi manjheni a mila ku
so va na vutoya so va nga ka va nga ha swi koti ku va sivela sweswi hikuva ni ku nghenile xaka leri va ri vitanaka xenophobia laha handle ku nga na xenophobia vanhu van'wani va ta lava ku ri va pfala milomo ya vanhu va ANC ku fana na loko va kotile ku pfala milomo ya mfumo wa apartheid loko va ku apartheid hi vugevenga lebyikulu ngopfu so na vona manje sweswi va chavisiwile a va koti ku endla nchumu so ANC i le maxangweni ngopfu i le kusuphekeni ngopfu hikuva na yi tina ku ri yi ya famba njhani emahlweni hi mhaka ya vanghana va vona lavo huma vo Zimbabwe vo huma vo Nigeria vo huma vo Somalia vo huma kwihi na kwihi va ta kula manjeni vanhu va hina va rila na namuntlha na titori la ku vanhu va le strateni a strateni va pahuwa va ku mintirho hi kwihi n'wina mfumo wa la titori lewo masipala la mi tisile vanhu va le handle va hi tekele mintirho hina mintirho sweswi va karhi va tsutsuma hinkwako la titori namuntlha prof na va hetisa kambe un'wana mi yingisirila i ni vutisa a ni tivi ku xivutiso lexi xi ta hetelela xi fikise kwihi prof xa timhaka ta ku loko hi kha hi languta Afrika-Dzonga ri titani ku na vanhu van'wani va pfaka va vulavula na hi timhaka ta ku loko hi ri laha hi ri maAfrika-Dzonga ha pfumeleriwa ku phikizana na n'wina mi va ku mi nga ri maAfrika-Dzonga loko hi kha hi endla mintirho ya mfumo hi wo maendlelo ya kona misava hinkwayo ku tikhampani ti fanele ti phikizanisa sweswo swi nga ri na mhaka i ta tiko rihi a swi kona sweswo a ni manje ma swi vona ku ri etolweni Trump a byela vanhu va le Europe a ku yini a ku ma vona n'wina na matiko fana ku Germany matiko ya n'wina a ya hansi hikuva ni pfumerile vanhu va le handle va ta va nghena tikweni ra n'wina va endla leswaku na ikhonomi ya n'wina ya Germany leyi ya hansi a ku n'wina vo Britain la valungu mangheza n'wina a tsutsuma vanhu va tshama vo Dubai so na hina la Afrika-Dzonga la a hi nga ka hi nga swi koti ku endla swilo kahle hikuva ni sweswo ku se ku ri lata ngopfu ku fana na vo Fuza sweswi Fuza yi tele hi ma Muslim vo huma vo Syria vo Afghanistan vo huma kwihi na kwihi so hati ta hlupheka na hina la hikuva hi mhaka ku ri a ha ri na vanhu lavo va nga tiya sweswi loko President Cyril Ramaphosa a nga ta suka xitulweni hi mani loyi a nga ta va president wo huma ka ANC a ku na vo tala hina ku va vo Gwede Mantashe ku fikile Mbalula ku Nomvula Mkonyane ene hi vanhu lavo va mavito ya vona a nga tivekani so va swi vona ku ri a ku na varhangeli va Afrika-Dzonga va ntima lava va nga tiya that's why manjeni hi chuhile na van'wana hi ku loko ANC yi wona ya tlhelela ka mfumo wa valungu hayi katika prof hambiswiritani khesiri nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomi Professor Themba Sono ka Munghana Lonene FM makoma ndlela nundila hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Themba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS-a sweswi Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo Cylinder Specials build it emkhuhlu Grasscope na Thula Mahashi build it guard lemleriwa leyi mintshova msitshama mi yivona 2500 liters Africa Watertech 1995 50 kg KBC cement 89.99 wheelbarrow 349 rand uswitwe kahle 349 rand ntsena hi vhengele ra wena ra swo aka hi tlhe ku siyana cinci exikhwameni hi le mkhuhlu Grasscope na Thula Mahashi build it Cylinder Specials ukayela
leswi eka Munghana Lonene FM. So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Xitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021 22 a Bushbuckridge Local Municipality a Chilamahashi Stadium. #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela inongonoko lowu se hi nga kusuhi swinene na ku uva hi wu gimeta mingiseri wa Munghana Lonene FM mkhesiri swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku va mi hoxa xandla eka nongonoko wa hina. Ku na munhu kwala ni tindani ni tshembi ku nga va ku nga va ku ri ku ku nga va ku rhandza mi nga va ku nga ku rhandza moya loko ku ri na munhu ku na munhu ni tshembi ku nge vi na munhu kambe mi swi ri tano hi leto timhaka leti a hi bula hi tona mingiseri wa Munghana Lonene FM ngopfungopfu loko hi languteka hi ndlela leyi van'watipolitiki va tirhaka ha kona. Loko mo languta hi vo varhangeri lava hina lava va hi tekelaka swiboho ma vo maka ko loko va vabya va suka ka swibedhlele swa hina va nga hi tshami ka swona va ya tikweni rin'wana va va tshunguriwa va lava va nga varhangeri va hina ma va maka se swin'wana swa leswi swi hetelaka swi hlupha hi ndlela yaleyo. Ni vone Bongani i ri yena Bongani mani la Bongani Mhlala ya aku ile a Vanderbijl Park aku I love you show hawu a khensa swinene Mhlala a khensa swinene loko mi famba na hina hi ndlela yaleyo. Se i mhaka yaleyo mingiseri wa mina se kumbexana swi ta vula ku tanihi rixaka ho fanele anamisa miehleketo hi vona ku vanhu lava va nga le ku hi rhangeleni nje ve le ku hi rhangeleni va ri na ku tsakela loko hina hi nga na kona ki hi ku swi nge koteki ku munhu a suka tikweni rin'wana a ta pfula bindzu a pfuli bindzu loko a ta na 5 million ya yena a fika pfula bindzu hi laso kambe loko a ta tikweni rin'wana a ta sungula ku phikizana na hina hi ku kumbexana hi la ku endla damu kumbe hi la ku hi hoxa tiphayiphi ka miyexe kumbe hi la ku ndla yini a hi veka yini varhangeri va hina va fanele va hi pfuna ka sweswo va ku leswiwani hi swi sirhelela ntsene hi swi sirhelela ntsene maAfrika-Dzonga ma va mhaka kona a swi ta hetelela swi antswela hi ndlela yaleyo. Kambe swi ri tano nongonoko lowu a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pat Mathebula mavonelo ya n'wina ya tshama yi ri ya n'wina kambe ya nga ri mavonelo ya xitichi kumbe vayingiseri hambi vatirhi va xitichi lexi ko tshama ma ri ma n'wina ntsena mavonelo hi ndlela yoleyo. La Giyana ni famba na Sunduza wa ka Minga hi hafu hi awara ya mbirhi mi kuma mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanwani Magayisa ivi kusuka kwalano ni nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni. Nhlekani wa n'wina vulonenani tata Vleisfontein, Musina, kuya fika e-Bay. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Munghana Lonene FM, makombandlela.